ada ya roh apa sadiaki aju, apa sadiaki kaju, apa sadiaki wajaju, apa sadiatuki aju-aju. Aga ya sang aju akaborangi acinok na malindu pole ko wala kasuy na bosir. Aga ya sa kaju alingi di balancan na langi di sa dapurang. Aga ya sa wajaju alingi pakiyat cari-cari. Minimal kasibangi lumak balanca po pasae meligil basise sakbat dak tagbitang himbo di ratu Arab. Tapi namo ang kaaju-kaju wajaju ya po degaga aju-aju malam may yato. Batongan na namo malyang otoras kulkas komprogas tas emas ya na degaga pacas pangoto amulas bawa ni makde. Sinin na to magyama kasiliman na tabawi kasiliman na lena mitufawag kakini alena fitangi malla na sabang manchadi falawa fatulana to matota makatagyama ikasiliman nan bi tabawi kasiliman na takado mariin law adam pedang pengimaraya minta doa restunya tajama liman nan di mertua ta tajama te liman na mertua ta tajama tabawi kuruso mga undi ang kamana mo fi supolol ota ang kamana mo fi amoreta fole kuang bota amoreta fole kindota ang kamana ng isifagari isifagarano ilalan na yubaruga tajama tabawi liman na ilo adam pagi maraja kasi supolol okuk tomatokuk tilodwangi kasi namitay mula dejenda lino dejenda akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Madodo sa ibirisalangin iya malasi bali birisalangku iladong tako malasi bidang detalik na iya madodongi bali beri sallamku illadongi toko madodongi menteri dalik na iya desisa na bali beri sallamku nilukak nilladongi bali makdeni si ambo anak na makanya cidep di pakoling Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih hilang. Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul anam. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa surlina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi salatu wassalam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Qala Allah ta'ala wal fil Qur'anil aziz a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Sadaqallahul azim. Yang saya hormati dan saya muliakan Sahibul Bait, yang saya hormati dan saya muliakan para tokoh agama, pemangku adat sinina tomatua madagdi jamaah walimatul urus yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah syukuruki mapuji tandegangka lori sisi araji aku wasangan nafungan la ta'ala nasaba ilalan na yewatwiwi natofadang kamanamuan nato siyama nato sisuko degaga akat tasangadina natofadayak ka idua wali limata natofada cenga ribitar mamagi-magi nasaba padongata iya manang mancajiwi patampak baraka na pamasih sehingga nantinya ketika mengarungi bahtera rumah tangganya menjadi keluarga yang asmara agaya sange asmara as-sakinah mawaddah warahmah tentunya didasari dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
apa ya itu ya sitongan lagi kotong mapak buting kat duan rupa mimatumi hamilu ifu kang ke ditulino agayaro asia motta na asisumpungata ipasiyama ina sabaano macali ipasisumpung ina sabaano mabila maka musti malebangi itu paniin na sabasid di pagkasiwiyan kami na batuan na maraja di sisi na fung Allah Ta'ala salawa na niya papasalama masa ifongo lolori alimalabi na Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Nabi iya si mata jalo kang iasalama kang akatuwongan linota akatuwongan akhirata sehingga natofadang kamanamuah natofadang makalik jari salang kabitaray nariyat tupuri awalaga dingit tu nakiyasip na pipangulaw digagayat katay digagayat si mata mati ilalan na yung baruga ini di nakadaanan na tumatuwa buruan na makunray nga din na patampak na baraka na lino akhira agayero isa pa inasaba syafaat na Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sinin na tumatuwa malabi jamaah walimatul urus yang dimuliakan Allah milo adang pangayip maraja na sabak wali waktu tak cinampak ya kaya macarama dito mitalak da ipo salasay carama ko pajatuna sinin na tumatama labi jamaah walimatul urus yang dimuliakan Allah iya tu sitongan na buti boroniwe iya kode na salam masapo kadua ka na saba induk na ambot na buti boroniwe masih surang isi bawa oher iya sengila da ulang jadi iya kode na salah termasuk keluar besar sinin na tumatama labi yang kihadir cuma angkang ni dua telu ada papasan iya meloki upalambangan ilalan na Yesus agayaro nomoro siding narapi fungan la ta'ala ilalan na akorangi wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum aswaja salasit ditanrang araja aku wasangan na tufungan la ta'ala na pancajiwi borone wisibawa makunraja jadi itu sitongan na kebutuhan na ye borone o kumimatoy hamakunraja makotoro sebalik na sinin na iya manang keperluan ng makunraye o kumi mangiborone makanya laki-laki dan perempuan saling membutuhkan dan memerlukan antara satu dengan yang lainnya batongan na iya kotofura na makbay ni tofura na malakay suku ni asan na yato magi na to suku na subasirun to anak darah si bawa kaloloy maka na guruta iya ko ang kaanak darah na mo magagalo na tapa na maputi olina iya ko de panapura malakay anak darah cupik tu asan na makotoro sa balik na yan ang kakalolo na mo magagaratak na makanya stilan na tapi yan na de na pura makbay ni kalolo capi tu asan na makanya si rutu cupe si bawa cepi anak darah cupe kalau lo cepi iya tu patutun na cupe okone mangi cepi pasampu na cepi okoi cupe makanya ya ko tafura na makbay ni tafura na malakay tomelo na si sampu asiri si subuanya batongan na sampu ang isiri na baineta musuk buang ijana lakay manay kat na ketika mangarungi bahtera rumah tangga baja na sangadia ifahami maka daya tu makunri ifubeni tidak selamanya sempurna ia tu boraniwi ifulakai tidak selamanya sempurna mesti memiliki banyak kekurangan maka ia ko iruto ni kekurangan na baineta taruto ni kekurangan na lakaye maka tutuk lalu ni nasabak kalabi hayap punay maka dani tu bahasa na agamay hunna libasul lakum wa antum libasul lakunna iya tu pakaian na boronewe o kome mangi makunraye pakaian na makunraye o kome mangi riboronewe sinin na tumotoma labi jamaah walimatul urus yang dimuliakan Allah apa ketika mengarungi nantinya bahtera rumah tangga untuk menjadi keluarga yang sakinah agaknya iseng sakinah ketenangan na yatopan na ang kasakina ilalan na rumah tangga pura pima pangiwat biniwi na lakay apa ya kotofura na siyala biasanya si salafat tujuh ki biniwi na lakay
batongan na ang kaganga malada na fujilakay tapi na cacabay nita makotor sa balina ang kato agaga tamakala dan na forno tamakala dan na fuji baine tapi na cacalakay. Makanya biasa terjadi pertengkaran di dalam rumah tangga, biasa terjadi percekcokan di dalam rumah tangga. Maka ini Andre Muruta ia komate ni bainita amma kolalo ki idi poronewi. Madai perempuan dengan laki-laki itu beda. Ia kumakunrai para saat itu napake ia kuburane akalan. Makanya itu makunrai ia apa namanya menasading ia kupura mana nginapalas wadan na koyuluna lakinna. Jadi di butin longe ia kotomelo butin paru gampang aga gampang na kocok do beneta ia ko asarai palece ia ko magaribi butin paru ki ia ko isay mondo dara ia ko subuh. Batongan na ya memang todo ya makun ya 3P ada ya se-3P pacecera panoko na pananakan ya ko pananakan ni makimuki mutimun na tapi ya ko pacecera menre ura alon na bulak matana. Makanya biasa maka dete iya tu makun ya Honda ada ya sa Honda tania mere motor tania to mere oto ada ya sa Honda hok dinoko na madariki tongan gajaro bawe tongan tapi makanya tu ya kanya ya ko pananakan ibaineta ya na ang kabene pananakan na morosin di matarate zaman na ambo anak na ya meki mite sukses zaman na tite ya nang kamakunri pananakan. Yang kedua matinulo na mapato wijan na ya ko ang kabola asetan at tasuri menri manan na 5 jam lari mana ya tu setangi manik na sabaali na termasuk datu na setangi. Sini na tomal-tomal lebih jamaah Walimatul Urus yang dimuliakan Allah. Yang kedua, ia kotofura makbaini tafahani ni alita ini lakai maka ada tugas tak ia kotofura makbaini kewajiban menafkahi istri secara lahir dan batin. Batongan na tatiwali pusat beelui maka resongi indo anak tak makanya ya kotofura makbaini maka dami tu baini tak suamiku aga ya sesuami semua uang miliknya istri. Sinin na afun nga dalit na lakay apun nga na mito bainiwe tapi sinin na apun nga na bainiwe tania apun nga na lakay batongan na idilakay ang katu apa melo ipasadangi baineta ada yaro apa sadiaki aju apa sadiaki kaju apa sadiaki wajaju apa sadiatuki aju aga ya sang aju akaborangi acinok na malingro pole ko wala kasuy na bosi aga ya sakayo alingi di balancan na langi di sadapura aga ya sawajayo alingi pakiya cari-cari minimal kasibangi lumak balanca po pasae meligil basise sabat dak tagbita himbo di ratu Arab tapi namo ang kaaju-kaju wajayo ya po degaga aju-aju malam may yato batongan na namo malyang otoras kulkas komprogas tas emas ya na degaga pacas pangoto amulas bawa ni makde. Sini na tomal-tomal lebih jamaah Walimatul Urus yang dimuliakan Allah. Jadi banyak na sengadia sapaki asogirang ayat laki warang parang apa iya tu warang parangi anu di na melogan na titili kurang mega to sapa asogirang kade guru ta ko baraka apa iya tu baraka anu de anu tulita tama de na melo campu. Makanya di makun reye angka ko tu baca-baca fa dongang ia ko melo ki matinulu afole nga dalit na lakaye te iya mati lisan na pak barasang na angke pake mak balanca lisan na kurang maka de guru ta fa hikmah ya na angka makun rey amal kangi ya fa dongang mancaji si mak pak barasar risisena na de nang kana mati lisan na pak barasan na ada ya roh ia ko nalingi afole nga dalit laki tatapang piya na sabat 5 atam ta'ala tapak jemma kuyawana atiye napatabaca alhamdulillahi rabbil alamin ala fi kulli hal ma rasaqtana cicape pakol ya ko angka makonray de na melo matilisan na pakbarasan na tituli angka napake makbalanca bisa dapurang amalkan ini doa ya ko tafakai mananungang afolenga dale na lakitak na matinolo agay ya alhamdulillahi rabbil alamin ala fi kulli hal ma rasaqtana taplak nih depa
Oh be. Yang kedua, angka pak doangan. Ia ko meki lemaki atin na keluarga ta okoteri sisi na makunrayi. Meki lemaki atin na wija-wija ta okoteri sisi na makunrayi. Aga yero ia ko to matanga mak bisawara. Makuntana kaja lo. Ia ko mak bisawara ki ko baten tak mak bisawara di makunrayi. Ah? Ya na angka makunrayi. Mak bisawar na magarang kami bati na mak bisawar maka de guru tak de nak bisawar itu aga boleh mak jaru-jaru ra mesan lah ya nang kam makondai bati na mak bisawar na malu jami bati na bisawar bajan na sangani mako jangi ambo anak lah ya na angkam makondai bati na mak bisawar na masusak bati na bisawar bajan na sangani masusak akal na wijanna. Makanya yang kau tomak bisawara pertama gunakan tangan kanan. Ya ko ang tagagamino tajama aja tapacu 5 abiyuk masih mawari na sunasu. Tale warna taputra berlawanan dengan arah jarenjang pada lepa atau wapakagi. Ya ko tala ni warna tabisi aja tagarang kapoliasi poliawi tapi takamui bati tak mak bisawara. Siga ku ilala tampu na lime angka okotu watu cinampo ya na milodom makunraye matanga mak bisawara maka de ande guru tak mau so pipa dongan na makunri matanga mak bisawara na ya fa dongan na sini na malaikat. Aga na yero iya kung ikamoy na warae na siga kung ilalat tampu na limay makatabace di makunraye laysa laha min dunillahi kashifa tatuto na sabasalawa di katalu iya tukang iati maka iya mandi na sunasukot tapal lang makimana ng iatin na tabla ni depa sisipi pakuling laisa laha min dunillahi kashifa tatutu na sabasalawa iya tokang iati iya mande na sunasukot tapal makimana ngatin na fuwang tabla ni depa matibawan ni sinin na tumatamalang di jamaah yang dimuliakan Allah. Makanya iya tuh yang makunraya identik dengan kecantikan kegaya segi identik dengan kecantikan na sifat na makunraya cede melu isanjung cede melu ibote cede melu ibalay apa iya ko ang kacara ka duan rupa metodo nun dilengkap makunraya ya fedi burane ya nayala ni se songko enay tada ni songko pake jesa yang moto pake buti moto pake mapak buti iya kok bumaku deh dua lengkap watakali lengkap pakai ya makanya bawa ciko na buluan nina pada law na perbatasan na camba na maros iya to na mati pilih bulu mata mamerah pipi makala curang gincu tapi deh pada ada sejarah engka ibu-ibu iya ko na sariyangi anriyan laki na napake tempeli bulu mata na de pada ada ibu-ibu ya ko angka ibu-ibu na sariyangi anriya laki na napake temple bulu matan na badan na magincu ya matutun dastarin na liko pasain siagan na langit 35 rupiah pitung ngaso pitung panidina kana sasa iya to na mako salang api mako tuno bali kaya gayo na sope kalipat na nakantun na niwi sidapi laki na yakuwan niwi mapi bali laki na makanosta de isang makadani gawi wasidapi tawga na subali ga. Makanya di makunrayin tapi milo adam punga iya kota sariyangi anriya laki tetapi kemituni bajuta kami nama galon matangangi mapico tarasi tapake tempeli bulu matata daki tata rometuni di macurang incunye salasan na sunasuwi tatajang bapak na nasuba melo kito anay tako angken lakaya pole aga dia jaman na lakaya tiri pusat na belo na makarisongi indo anak na nite ibu imico wacak biro dilego-lego sa tako na lenyo puro na nakpebari bay nena maka da bapak na salasay mana nito na sanasuwi kega na melo tafolo yolo na sunasuwi yaringa pan nasuwi sinin na tumatamalabi yang kihadir magay karena memang perempuan identik dengan kecantikan magi makada di nagagam makunray kami na macanti magallo ilalan na yubarugay sangadin na buti makunray magay sinin na tangka ang kamanang inafunay kegaya ro inta makburong-puro na matan na rahasia arudani temapatun na ang ulot temakuko na tubun na makbomba-bomba uluwak na makbalipi matan na makgiri teluk alon na makbalana biti na maputila uuli na malibusuku ulat tapana o sapi-saku tatanga kari tapana benito julu itayi tanga pisisang
napat kata ni liman nah agak muka besek kata nili ya najaro kanjak na kotomura mak baini napa itanga baini wewe lulunga ngi apalang namo maga susana lakay ya konita mi cawa cabai ru baini na lenya mana ya tu susah nakata ni liman na lulunga ngi apalang apalagi inga siruto inga apa male apa ia memang totu makun raya eka anang ile pamacamin na pamenda solo kobotinge kaya gaya ro pertama macam mimi mani yolo na kamarana pura macam mimi lo non no lepas sikun dari camin na macam tiap aja non no pole ko bolana na saya motoron na joko lo botinge letu botin standar na rako kaca spino no besi macam mi tama silala baruga runtu si oto ko si kaca na tu macam tiap aja tama lala baruga na koti badan na ilala badan na ang kaca mi no si macam tiap aja mendai solo na koti HP labana no macam mi komodri namonya itong motoy mapangola to niya pagkatan niyang ipapasa hape lakba apa iya na tomatuwa makatan ni hape lakba biasa na doan rupa iya kode na pake matito na pake maputo na pasibate na maputo doa to mi model iya kode na fakul limane na pakoy na panapitang isisipo na nasuli paputo putoy makadan itu anak mondie STNK agayar sudah tua nakal kembali sini na tomo-tomo lebih yang ke hadir terakhir upasangi lori sisi na sumpulo loko ia makukun di pada di mana ni tu gagi tomo totak iya di tu ni gagi tomo tokku ini di tu ni gagi tomo totak tapi engkau mana ni kasih sumpulo lo tak kapo kurus semangat tendi engkau mana ni amureta engkau mana ni sumpulo lo tak nasabak kenapa nasabak melo kasih mita mana ni melet di cina lino di cina akhirat seandainya engkau mana mau fito matota engkau mau fi indota engkau mau fi ambota maka inilah waktu kebahagiaan mereka maka nasabak ni tadi kasih wijan si Fakario si Fakarano si ada puda pengamana sini na keluarga besarnya sumpul nama cawit nama belai makanya banyak na sangadi takomi taki melut mi taki deceng ajak talufi pengorbanan na sumpul tadi ajak talufi pengorbanan na mure tadi kita tidak bisa hadir tanpa adanya mereka maka mai gatu kasih wija-wija risaliwang masa sekali apa itu sesekali digaga sesekali mak diolo mak dimon rimano tu sesekali iya fanatona sesekali ya kota fora mapangkau ka melona macan raka rufan na mite itu matona melona bahagia kang itu matona fitangi mala deceng ino ambona tapi nekia dek nigagi itu matona riuluna fakita matana maka tuda manibawang canunu neti wali oi matana nawana oi totona makanya dibaja kasih na sangadi si baki paineta mitaki malla decena lino decena akhira ajak lalu talufai yang mana sidina sumpulota apa ya komelo irana-rana pengorbanan na tomatota indo tariolo romai almarhumah batena kasih obo kilatu balik magai riwatun na tampuki asira ulang ilalan na tampuna jadi kita taja rilino mengendangi indok takoromai masuwe darana macolo-colo si wali aja nari fitanang si wali itu aja nari colorina kiburue hanya untuk melahirkan seorang anak yang begitu dia cintai jadi kita taja rilino napa susuki indok tak nasebawe susuna nafawaka ki indok tak nasebak tiri pusatna bakawai matan indok tak selalu berlinan di pipinya hanya untuk mendoakan ia mana wijana mita melak di cina lino di cina akhirat ambota koromai riolo romai dek nakada wala kaso dek nakada bosi-bosi diri pusat na makaresongi iri tamak garang ka jari limatna iri tamak kapuruk wala limanna hanya untuk ingin membahagiakan keluarga kecilnya makanya di mailokan akad deki silakan berdiri dengan istri tapi si bawa kibai neta loki kasih jamaki mana ngi yamana sumfololo tandi nasare kuwa mangi asi sumpungang asia ma fantaji waraka maraja koki jolo makun rayi si baki bai neta
tajama kasiliman na tabawi kasiliman na lena mitufawag kaki alena fitangi mulat na sabab mancaji falawa fatulana tumatota maka tajama ikasiliman na di tabawi kasiliman na takado marain lo adam pedam pengimaraya minta doa restunya tajama liman nandi mertua tajama te liman na mertua tajama tabawi kurusu mga undi ang kamana mo fi supololota ang kamana mo fi amoreta fole kuambota amoreta fole kindota ang kamana ng isifakari isifakarano kilala na yubaruga tajama tabawi liman na lo adam pagi maraja kasi supololo kutomato tilo doang kasi namitay mala de cenda lino de cenda akhirah fadalek ba iya ko ang kay duwe to fajajatan di hadiri ya carakai silakan kembali berdiri lau kiki amore tak sumfololota burone kedekin koki amore tak may lo kakasih tajama liman na tajama liman na murita tajama liman na supololotan di tabawi ilaw doa restunya memagi-magi Allah turunkan keberkahannya untuk kita semua tajama tabawi lo adam bagi maraja magi na sarikuwa mangi ilala na asya maasi sufungangi mancaji wifatang pabaraka tambi saudaranya menganting mempalai laki-laki reki saudaranya mempalai laki-laki reki kegege reki hasil reki mendi saya masih teringat mabicu mopi kasi alina saya sering lalu kesini waktu nang kamofi tomaton kamofi lada ulang biasa kakasilo sering kok hindi yolo na diat tanding tudak tajama liman na diat tandi si bawa gitu si fakanana gitu yang mana sufolo lotang mewaiki loki mata nawogi mabela di kampung atau sapa abadir maka melokan di tajama mana ngili mana sufolo lotang sini na toma-toma lebih jamaah wal limatul ursyad dimuliakan Allah magai itulah pentingnya orang tua loki di tajama liman tajama liman nanti tajama liman tajama liman na dat tandi tajama liman na ilo dang pangimarah aja tak kadui dat tandi tak kadui dat tak sini na toma-toma lebih ya hadir maka memagi-magi ketika kita hadir di tempat ini natafada kamana rewa mak di dasa maka ada alangkah bahagianya pertemuan seorang anak ketika mampu masih melihat wajahnya kedua orang tuanya maka memagi-magi ilalanai barukai naiti oi matata na memagi-magi mancaji witti oi mata baraka oi mata udani lori sisina ya mana tomatota terutama di sisina indota terutama di sisina mota mana maka difungan Allah Ta'ala wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidin ihsan ang kaduan rufah agayaro pertama tasompi fungan Allah Ta'ala yang kedua tawala dicingin duit tafajajiyah saya kira inilah yang saya sempat sampaikan memagi-magi apa yang kami sampaikan ilalana Yesus mencaji wifat tanpa barakat na pamasilori di mana na tafada ketika membina rumah tangga menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala akhirul kalam Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq nasru minallahi wa fathun karim wa basyiril mu'minin assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.